community, our peers, Madam Poppy, Bridget John, and other permanent secretaries here present, DPSs here present, other top government officials. This Re Abraham Kisupile, the National Arts Council of Botswana board chairperson, and your board members, CEOs and heads of parastatals here present, dikgosi tsa rona ba lohano mo bosigong jwa gompieno, art lovers and collectors, ba gaka ba rona ba pele ba balolotswe ka maina, ra lo leboga gore lo bolona le rona mo bosigong jwa gompieno. Yo a sa tswang go bua a re neetse go le gontsi Re Stephen Mogotsi, the exhibition curator, bo bega dikgang jo bogano bo mma le borra ke a le dumedisa ka pula. Thank you very much. Tonight, ladies and gentlemen, we join you at this Legends exhibition where we embark on a journey through time, exploring stories, passions, and legacies that have shaped our nation's cultural landscape. This exhibition, titled Trends and Tracks, is not just a display of artistic talent. It is a tribute to the tireless efforts of our legends and visionaries who dared to dream, and they paved the way for future generations of our beloved Botswana. As we celebrate 58 years of independence, we stand on the shoulders of giants whose work has transformed Botswana's cultural identity. Ra le leboga bagaka ba rona ba itamonyo dikgeleke tsa rona tsa maloba le gompieno. A re ba hele go tsuba gaetsho. This event marks a historic first, being the inaugural Legends exhibition and visual tour, where we shine the spotlight on a select few visual and performing artists who have significantly contributed to our nation. Initiated by the Ministry of Youth, Gender, Sport and Culture, this exhibition is not only about celebrating talent, but also recognizing the diversity, the richness, and the uniqueness of Botswana's culture that these artists have immortalized. Through their crafts, they have told the story of who we are as a people. And today, their works, musicals, photographs, and paintings stand as a testament to the beauty of our heritage. This year's Independence Day theme is Mindset Change, Transforming Minds, Shaping Botswana's Destiny. This exhibition, therefore, perfectly aligns with that vision. It encourages us to reflect on the role of arts and culture in preserving our history and shaping our future as a country. True transformation, as called for by the theme, begins with changing how we view the creative industry. CEOs of parastatals and the private sector at large. Re tshwantse re itshekatsheke gore mme tse re nang natso e le ditshwantsho mo mahelong a re direlang mo go one, a mme tsone tseo
do they tell our story as Botswana? Do we drive or do we derive gratification mo goreng re be re kaleditse ditshwantsho tsa batho ba sele mme re na le ba ga rona mo gae? We should not just see it as an entertainment, but as a cornerstone of our economy and identity. The reset agenda introduced by His Excellency the President, Dr. Mokgweetsi Eric Masisi, invites us to rethink how we can nurture this sector, crafting business opportunities that allow our artists to thrive and contribute to Botswana's socio-economic growth. Tonight, ladies and gentlemen, we honor legends, being Ratia Setlhako, George Swabi, Gautwe Sepero Balang, John Selolwane, Ndingo Jua, Lebone Borresoka Muruaku. These are names that resonate well with Botswana, who cherish the beauty of storytelling through music, art, and dance. The contributions of these artists have entertained us and mentored generations, passing on the torch of creativity and cultural pride to the young people of this country. On the visual arts side, we pay tribute to Philip Sehola, Neo Matumeharan, Dada, and many others whose works have captured the essence of Botswana's landscape and told stories in ways words cannot express. Their sacrifice and dedication to the arts have shaped a vibrant creative community, and today we celebrate their legacies. Setswana sare tlhaku le le shwa la gelwa mo go le legologolo ke sone re se re reng maitsebo a gompieno ngwaga o neo kgwedi yone jaaka re tsweletse ka go ipelela boipuso jwa hatshe la ga rona re tshwanetse re tswelle re rolele bagaka ba rona hutshe re ba leboge re ba galaletse ka tiro entle e ba e dirileng. Akanya ha ba ne ba seo gongwe re tlhokile lesego gore re bo re sena labo mo nakong ya gompieno. Bone ba ntseng ba bolelwa bopuna ga ba siane, bone ba ntseng ba bolelwa ba gaka ba gompieno, dikgantshwane tsa gompieno, ke mang o ka bang a kgonne go ba tshwara ka letsogo a ba godisa. Re tshwanetse re tswelle ka go galaletsa le go leboga bagaka ba rona, mme re ha re dira jalo re bone gore go ka dirwa eng go boloka ditso kana go boloka tiro tse ba di diretseng lehatshe le ka bokgeleke jwa bone ka tsela e pharologanyo. Once again, ra le leboga batsadi ba ga rona. It is important to remember that our history is not confined to textbooks. It lives in the melodies of our musicians, the strokes of our painters, and the craftsmanship of our artisans. Artists like those we honor tonight have enriched our national narrative, reminding us where we've been and inspiring us towards where we are headed. Their work and that of countless others are a testament that the names of Botswana's icons will be remembered for generations to come. As we move into the digital age, we must adapt, which is why this exhibition is accessible virtually to a global audience. In embracing these, or the fourth industrial revolution, we're sharing our culture with the world and positioning Botswana's arts and crafts industry as a critical player in the global market. The visual tour exemplifies our commitment to expanding the reach of Botswana's creative industry
and supporting the export-led diversification of our economy. We call on Botswana and our artists not to be spectators, but active participants in nurturing and promoting our arts. We need to support our artists by buying their work. And we're going to start tonight, auction to buy, commissioning their pieces and sharing their stories. Their success is our nation's success. And by investing in art, we are investing in the future of Botswana's creative economy. Baka isubusigo jwa gompieno e ne le go tla gore re tanki mo go bone ba itamonyo ba bokgeleke ga mmogo le botaki jo re bo bonang mo hatsing la ga rona. E ne se gone gore re tle go tsotsonka tse re di dirileng re le hatse mme re ganelle mo ditirong tsa bone tse dintle tse re tla tshwanang ke gore re tswelle ka go di galaletsa tsatsi le letsatsi segolobogolo jang jaaka e le gore re ipaakanyetsa letsatsi le letona la di-30 tsa one kgwedi yone jaaka re tla be re amogela boipuso jwa ngwaga wa bo 52 ka mahoko a makhutshwane ao bagaetso. It is my singular honor and privilege to officially open the Legends exhibition and visual tour, which marks 58 years of independence and the incredible artists who have shaped our cultural identity. Bagaetso nelwang ke pula se go halang a enne boroko jo bontle ka bosigo jo bontle ke a leboga. Very much. So ya sefofane go dupa ditswammung mo kgaolong ya kgalagadi mo mafelong a nnojane go dirisiwa maranyane a Euromagnetic go kaiwe fa gona le maduo a nametsang ka jana maranyane ao a kgona go phunyeletsa mo motlhabeng wa kgaolo ya kgalagadi go senola se se kwa tlase ga motlhaba o. Maitlamo a lephata la ditswammung le kgotetso ke go dirisa maranyane a mohuta o go dupa ditswammung go thusa go tswakanya itsholelo le tlhabololo matshelo a benggae. So se buile ke tona wa lephata la kgotetso le ditswammung re lefoko moagi jaaka naetetse motse wa Tsabong go tla go tlhodumela gore tiro eo e tsamaya jang. Khomiso Maphanyane wa bega tiro e dirwang mo nnosopong jane ya go dupa ditswammung e boletswe ha e setse e gatetse pele hela thata morago ga go simolosa tiriso ya methale e mesha ya go dupa go dirisiwa maranyane a neng a seo ka dingwaga tsa bo 1990. Tona moago ka ile hala hatse leno le humile ditswammung ke ka mo go leng botlhokwa go dirisa maranyane a baka leno go dupa ditswammung tse. The country has grown in extensive knowledge and building of skills, which is a strategic approach which can be used to advance mineral resource development within the country. Botswana is one of the rich countries in mineral resource endowments. Le hatse leno le sipile kgolo mo dikitsong tsa meepo selo se se bakileng gore ba hetogele mo methaleng e mesha ya tiriso ya maranyane go dupa ditswammung. Le hatse la Botswana le kailo ha le na le ditswammung tse dintsi ka go harologana ka jana irile bošeng la iponela phetogo mo maduong a ditirelo tsa meepo. Ene ya re kgwedi ya Mopito ka ngwaga wa 2023 lekala la BGI la wetsa tiro ya bone ya tiriso ya airborne magnetic mme ba amagana le puso ga mmogo le badiri ba ba ikemetseng go ba kaetsa mafelo a ba dupileng go supa ditswammung mo dikgaolong tse dingwe tsa lehatshe leno. Of existing high resolution of airborne magnetic data acquired by both government and private sector over the years to map underlying geology and mineral occurrences to further entice private sector investment in mining in the northern region. Tiriso ya go dupa ka mothale o isupile ha eta hetola mohama wa moepo le ditswammung. The western side of Botswana is covered in Matau, so it has always been a very expensive, costly and difficult to matapa e leng gore a ntse 200 meters or so ko tlase a na le mme ke rata go netefatsa gore bana ba Botswana le ba mahatsase le ba Patagane ba ne ba bona the technology that enables us to see at least 3 kilometers down. So sefofane se a ka ntse se heta ha ya a re thodumela mo dikamereng tsa tsone re kgona go bona matapa at least at 3 kilometers depth. So re kgona go bona gore go na leng
part of go na leng e tla nna ntse unravelwa mo dikgweding tse di tlang. The benefits of the project, we hope from this project mosola ja tiro e ke go bona tiro e senoladitswang mong ka go harologana segolo jang mo kgaolong e re mo go yone e re jaaka re sa tswa go ralala lehatshe leno ka bophara re itemogetse go ditswang mong ka mehuta ya tsone diteng go ralala lehatshe leno mme ka jalo tsholegelo ke go tswelela ka go dupa ditswang mong ka go harologana ga tsone ka selo se se kwa godimo. Increase our mineral endowment. Metale e mešwa e kailwe ha e tsamaelana le lenanao la go hetolwa dikakanyo le le rotloetsang gore go dirisiwe ditsela le metale e mešwa ya go dira ditiro ka go harologana ka ga go dirwang dilo ka teng. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, tsa bong. Mosarela tetona le Islam Botswana o kopile dialogane tsa sekolo sa BOSUPA go thusa puso mo maitekong a yone a go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno go nna e kaegileng ka dikitso. Re tsogano na bua kwa moletlong ka loso ya dialogane tsa sekolo sa BOSUPA kwa Phalape Lavmo Mario. Ha e sa letse TEME wa sekolo sa BOSUPA se tsweletse ka go alosa dialogane tsa thwatwa ba bangwe ba bone e bile ba bereka mo moepong le meama e mengwe e harologaneng mo go tsa maranyane. Mo tshwarelela taotona re Islam Botswana a re dialogane tse jaanong ba rwele maikarabelo a go hetola itsholelo ya lehatshe leno ba dirisa dikitso tsa bone. Go and live your dream, follow your dream. Vision 2036 articulates our nation's ambitions goal of attaining high income status by the year 2036. We cannot achieve that without you. So you have taken the first step towards the achievement of the vision, and you are part of this nation, you are part of this vision. So please assist us, aid us, enable us to achieve the high income status by the year 2036. Mongwe wa dialogane wa letsola Sezulu yo ene a neng a dira engineering a re o ya go tswakanya kitso ya gagwe ya irutilweng ko lapeng ya go beta le dithuto tsa di ithutileng fa go ntsha dithoto tse di nang le boleng. Ene le kgantsa tsa go bala le bangwe ba nthusela lo ko morago. Kgang ya go thula dibata le dikoloi tse dingwe ga se mo go latiwa mme ga ne re bata gore go nne go patiwe ke dikgang tsa thuto re se ka ra lata especially ka no bona dira engineering yana re la go rata kgone go thabolola tsone dibata tse re di dirang tse. So the reason I chose mining engineering degree is because mining is a male-dominated industry. So it was a way for me to prove that females can still succeed in this industry. And it's also because I find it mining as an art is a way of expressing yourself by solving problems. Dialogane tse ba ne ba aloga mo dithutong tse di harologaneng di akaretsa PhD, Masters le degree. Lavmo Mario, Botswana Television, Phalape. Fa re leba ko dikgwaleneng tsa legonono le lekgwapheng mo motseng wa Molepolole tona ofisi ya gatautona re ka bomoraeng wa kgotse puso go boitsere tshwetso ya go aga dikolo tse di potlana mo dikgwaleneng tse a supa fa tiro e papamatsa maitlamo a puso a go tlisa ditlhabololo tsa senela ruri mo setšhabeng. Abigail Samson Kapego. Motse o tshwana le Molepolole o nang le palo ya batho e ka godimo gantsi o na le ditlhabololo le ditlamelo tse di sa lekaneng dipalo tseo. Sengwe se se tlamang puso go tswa ka maano a go oketsa go tokafatsa matshelo a batho. Go agiwa ga dikolo tse pedi tse go tlaleletsa tse di teng gone jaana e le sesupo sa gore puso e gatetse pele mo go tlhabololeng magae a tshwana Molepolole a tsweletseng ka go golela pele. Ra leboga ka gore motlotlegi mogolo re tautona Masisi re le bakwena re ka supa ka monwana ga re senke gore a re re ya ruri diretseng a re tlogela re le bakwena re ka bolelela ba bangwe gore puso ya gagwe e re diretseng. La ntlha mo ditsong tsa rona mo Molepolole ra go nna le sekolo sa matlhatlhaganyane sa primary school. Dilo tse ne re di bona ko di secondary. Re a leboga ra itumela tona gore o bohutsile ka kwano go simolodisa tiro ye tota e setseng e simologile ya go agiwa ga dikwele tse di tla re solegelang molemo tse di atumetsang dithabololo ko go rona jaaka motse o ntse wa tologa
Tona ona tswela a supa fa na le tshepo ya gore khamphane ya DFMCO e abetseng tiro e tla dira ka bonoko pila. We appreciate what you guys are going to do for this nation, what you guys are going to do. Ra kgola se le se dirang le se le tlong go se dira go tlhabola lefatshe la rona. Ra le tshepa ka jalo tshepo e se ka ya wala mmung. That we are going to come up with projects that are durable, projects that are going to help our people. So in short, we trust you. Don't disappoint us. We're very proud to bring these projects to this community and the communities surrounding it. We hope on these re motlotlo go ba re file tiro e re tla netefatsa gore ka botsipa jwa rona re e dira ka botlalo. Consultants to bring international standards to the public sector in Botswana and support your communities. Banni ba kopile go tlhokomela ditlhabololo tse e bile ba di dirise sentle gore e nne ditlhabololo tsa sennela ruri. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Mothusatona wa botsogo re se thomolela tisitswa re puso e rometse badiri ba botsogo ba feta 300 go ya go dira dithuto tse di hapegileng tsa go alafa malwetse a farologaneng ka jana go le tlhaelo ya dingaka tsa mohuta o mo lefatsheng leno. O bile se fana buisa phutego ya kgotla kwa Matsitama ka Laboraro. Theri Makgweng wa bega. Ditamorago tsa bolwetse jwa COVID-19 di supile fa ile ruri dipalo tsa dingaka mo lefatsheng leno di le kwa tlase bogolo jang ba ba hapegileng ba ba alafa malwetse a tseneletseng. Ka jalo puso e ne ya romela badiri ba botsogo ngwaga o fetileng ba le 300 kwa mafatsheng a mangwe go ya go dira dithuto tse di tseneletseng. Dingaka tseo mo isagong di tla thusa go fokotsa ditshenyegelo tsa lephata la botsogo ka jana go tana le phokotsego ya balwetse ba ba isiwang kwa ntle ga lefatshe leno go ya go alafiwa. Re ne ra bona jalo batsadi betso e le gore COVID-19 yano e supa jalo gore dingaka tse go teng di tseneletse mo go te specialist ga rena tsone di lekana mo lehatsheng le la Botswana. Mere le lephata re ne ra tsa tshwetso ya gore le ha go le thata go le kae re tse bana ba rona ba lehatshele re ba ise dikweleng ba ga itso re na ra mo ngwageng o hitileng re tsere bongaka le baoki ra go ba ruta ma gore ba te ba kgone go letamela ba le bantsi re runtshitse batho ba ka tshwara go heta 300 ba ile gore ba ile go dira different specialties. Mo motseng wa Matsitama go bolelwa fa go na le lethoko la badiri ba botsogo le thaelo ya metsi. Re na le thaelo ya babereki mo kokelong ya rona ya Matsitama. Ka jalo re kopa bongaka ka gore tele go le mosuke batho ba le bantsi kana ro ka metsi merakana e le mentsi kgosi ya nombalo ya batho ya re hiketse. Banni ba ne ba nna le sebaka sa go ntsha matshwenyego a bone. O bua ka botsogo yaanong metsela e rai e re bolaisa lerole tsela e teng mo lenanong ba gaetso a le gore go ka nna le diphetogo le gone le taitsisiwa ga o ka ke ga nna le diphetogo la le bogo di dimaga yaanong rona re nnela re tshware tsholelo ya gore tsela yone ya go nna teng kgang ya menelone ya ngongore go ya go bukelwa bongaka gore go tsala baka le lele go ithela motho a setsa ga ngwe ya bongakeng o santse o ikutlwa e be re kgantele o ithela o setse wa bongakeng o setse o tsholedi ke re kgang eo a e baakangwe ke kopo a ke re botsadi e leng gore e thokana le go sekasekiwa re ntse re lebile thaelo ya rona ya bodiredi. Banni ba rotloeditswe go tlhokomela botsogo jwa bone ka go ja sentle le go itshidila mmele. Theri Makgweng, BTV News, Matsitama. Wetso di kgantsa Botswana Television re a tswelela mogolwane go tsweng kwa lefelong le le tlhokomelang bana la SOS re Kabelo Tshimologo a re letlhoko la madi le buisetsa morago lenaneo le lefelo leo la go hudisetsa malapa kwa ntle ga SOS go tshela le setšhaba kwa metseng le ditoropo mo Botswana. O boletse fa SOS e kgonne go fodisa malapa a le 15 hela mo go a 27
fa e sa lenaneo leo le simolola ka 2018 re itshimologo ona bua se kwa dithutong puisano tsa bana le seabe ba tlhokomelo ya bana tse di neng di tshwere ka maikaelelo a go bua ka diphetogo tsa tlhokomelo ya bana ba legae leo ke o lebogile Dipotsane wa bega mo bogompienong legae la bana la SOS le tlhokomela bana ba le 300. SOS e simolotse tlhokomelo ya bana ka 1987 mo Botswana kwa Tlokweng, Francistown le Serowe. Bana ba nna mo teng ga lehelo leo ba kgaogantswe ka malapa, lelapa lengwe le lengwe le na le motlhokomedi. Hela re simologo a re go nna mo magaeng a tshwana le SOS go ama botsogo jwa bana ja tlhaloganyo ka go ba amoga maitemogelo a go tshela mo setšhabeng le batho ba ba harologaneng. Children have been living in institutions. For the longest time, children have been separated with their families of origin. For the longest time, children have been reintegrated. Bana ba ntse ba tswa mo SOS go ya go tshela le setšhaba go sena lenaneo hela le le siameng go netefatsa gore ba kgona go tshela sente kwa ntle. Jaanong re leka go hetola seo. For the best interest of children, we refine and rebrand childcare reform agenda in Botswana. But jaaka malapa a tswela go mfejana re lemoga gore bana ba ithuta botshelo hela generally ya ka ngwana mongwe le mongwe wa tswa wa sekolong wa tswa tshwanetse gore a itse gore o lapeng ke ka ke tshwanetse gore a be ke buile nako mang a kgone go interacta hela le bana ba bangwe ha ya sekolong jalo go na le gore a ye sekolong ha tswa mo classing go boela ko lapeng. So it's a very positive thing. We developed a 5-year strategy. Mo dingwageng tse tlhano tse di tang re tabo re itebagantse le go godisa bana ba ba kgonang go ikemela ka dinao ebile ba le thaga. SOS e tla dira ka gote go netefatsa gore bana ba tlhokomelwa jaaka gale. Lehelo le la tlhokomelo ya bana la SOS la lusitse bomme le borre ba ba na le maikarabelo ebile ba na le boleng mo setšhabeng. I have a degree in project management, which I shall be graduating for just before the year ends. I've always stood up, shake. Ke sekao sa gore la ka tshoga wa lela kana wa roroma lwela ditshwanelo tsa gago le tsa ba bangwe seo ke se ithutile kwa SOS. Kgodiso ya SOS e nthusitse hela thata ebile ke wetsa dithuto tsa me tsa university pele ga ngwaga ono hela. SOS, nobody else. Ke kwa le my sisters, 2 sisters have a twin, then we be wa moya mo nyamela le one le other kids e be re folela re itse gore re bana ba motho ga gona gore o ke ngwana ga se mama wa se mama bo mme bo tlare ba tlotla re ba ditsa bo mama rona le bo malome re ba tlotla re ba ditsa bo malome rona ka lo re tswelele le kalo. Re tshimologo o kopa setšhaba go ba tswa thuso ka madi kana ditamelo dipe go ba thusa mo go tameleng bana ba ba selesego mo botshelong. Ke o lebogela ra Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Modulasetilo wa khansele ya Ramotswa Re Jahid Jalal a re mo dingwageng tse 5 tse di hitileng khansele e tokafaditse matshelo a banni ka go tlhama ditiro segolo jang mo bananeng ba kgaolo ya Ramotswa ka go ba abela dithendara ka tekatekano nngwe ya dilo tse di thusitseng go godisa itsholelo ya kgaolo eo. Re Jalal na bua kwa phuthegong ya kgotla kwa Ramotswa Pel Phuduhudu. Re Jalal a re go aba dithendara ka tekatekano ga go a thusa go tlhama ditiro le go tokafatsa matshelo a batho fela mme gape go nnile le seabe se se tona mo go godiseng itsholelo mo kgaolong le lefatshe leno ka bophara. Re dumela gore se gormente se laotse gore ha re ira di project bomme ba na le tshono e hetang le banana gore le ka gore re ska toga le ope ko morago ke supe gore borra kontraka botlhe ke banni ba kgaolo a rona ba hira batho ba rona ke yone tshwetso re tsereng gore a re ska ra tsa tiro e one re enela motho a le kompone e one a re kgaoganye tiro. E rentswe khansele e dirile maiteko a bonalang mo go tlhabololeng matshelo a batho ba kgaolo e go supile fa ditlhabololo di tshwana go agiwa ga ditsela di santse di saletse kwa morago. Kana so se se tona se re llang ka sone la ga dipula di seo mahelo a rona go a go masimong a rona a tshwantse gore e be le gore a tsamaega ka ditsela tse di siameng ka dipula ke tse diatla. O buile ka borogo bone ka kwa kontlong ya dikgosi gore kana o tloga re dipula di go somana yana bo bo senyega le go heta
metsamao ya rona e be e pala ga e le gore bo a dirwa rra re ka bo lebogela re bona ka dikgaolo tseo di a ipoeletsa ka di-pavement di a ipoeletsa mme batho ba ga rona ba di batla kwana ba a sokola gona ga dipula di nele e nna mathata ka gore ga gona fo go tsamegang teng le one public transport ra gore ga ba kgone go bona public transport ka lebaka la gore batho ba di public transport ba kana go ba isa ba bua go ditsela ga di a siama ipotse thaere ya ka ya go thubegela 8 pula go di batleng phuthego e ne ile sone sebaka sa gore banni ba gakolole le go tla ka dikakanyong tse di ka thusang go tlhabolola kgaolo ya bone. Pearl Phuduhudu, BTV News, Ramotswa. Wetso jana re tlhodimile mo go tsa mafatshe a sele le kalana la botsogo la lekgotla la ditšhaba le menokeng dipatlisiso tse di dirwang kwa Aforika Borwa tse di bidiwang BIT. Dipatlisiso tse di supa fa di tla tla ka tharabololo ya bolwetse jwa kgotlholo e tona segolobogolo e gananang le kalafi. Dipatlisiso tse di dirilweng mo dingwageng tse di thataro mme di remeletse mo baneng le bomme ba ba itsholofetseng go begwa fa 85% go ya kwa go 95% ya batho ba ba neng ba newa kalafi eo ba fodile se e le koketsego go tsweng kwa go 50%. Kalafi ya bolwetse jwa TB e ntseng e dirisiwa e dirilwe ka melemo e supa e neng e fiwa molwetse mo lobakeng la dikgwedi di fera bongwe fa e ntšha yone e dirilwe ka e ka tshwarang botlhano mme e fiwa molwetse mo dikgweding tse thataro. Kalafi eo ya pele e tlhalosiwa e ne e na le dikgwetlho ka balwetse ba ne ba e fiwa mo lobakeng le loleele. The daddy gets one easy regimen to take, and then the mom gets a more complicated one because she's pregnant, and the child gets an... Kalafi e fiwa balwetse ka tsela e farologaneng. Re o tsa kalafi mo nakong e khutshwane fa mme yo itsholofetseng a tsaya lebaka lo lelele. Morago ga go belega go tsaya dikgwedi di ka tshwara bofera bongwe gore ngwana a tlhotlhobele bolwetse jo. Mo nakong e fetileng batho bangwe ba ne ba tlhalosa fa ba bona go le botoka go nna ba sa tseye dipilisi tsa TB ka di na le ditlamorago. And a third of our patients, half of them would lose their hearing. Kalafi e ntšha e tla akaretsa botlhe. We found safe and effective treatment. Re bone kalafi e sireletsegileng ya bomme ba ba itsolofetseng le bana ra bo re e dirisa mo balwetseng. Actually, this has to be done. Ke monokeng ya lekanana la botsogo la lekgotla la ditšhaba e galaleditswe gore e tla thusa mafatshe go tokafatsa botsogo jwa batho ba one. That basically means that countries can take the recommendation. Kalafi e farologane mme se se raya gore mafatshe a ka itlhophela e a e batlang go fodisa batho ba le bantsi. We can then translate to patients who need treatment. Lefatshe la Aforika Borwa le akgoletswe kalafi e. They're coming from high-burden countries like South Africa. Fa kalafi e tswa mo mafatsheng a tshwana le Aforika Borwa ke tlalwa ke tsholofelo ya gore re ka fedisa bolwetse jo. Global health challenge. Bolwetse jwa kgotlholo e tona bo mo maemong a bobedi mo go a digogang kwa pele mo go bakeng dintsho kwa Aforika Borwa. Ka ngwaga wa 2022 batho ba ka tshwara 280,000 ba ne ba tshwara ka TB mme ba le 54,000 mo go bone ba tlhokafala gone ngwaga o. Kalafi eo e tlhalosiwa fa e tla fokotsa dintsho. Laone le Gwale, BTV News. Wetso sebaka jaanong ke sa tsa metshameko kgaitsela ke ela isa o sekeng o eme sentle. Ke a go lebogang kgaitsedi aka Wetso Madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego ya rona ya ntlha ke reng Modulasetilo wa khansele ya gantsi Reja Ramaya Tibi o kgwetlhile setlhopha sa setšhaba sa Western Mounted Games se se yang go emela lehatshe leno kwa dikgaisanong tsa mahatshe a mararo go dira ka botswapelo go letlotlomatsa. Modulasetilo o buile se maabane kwa moletlong wa go tsamaisa setlhopha seo sentle kwa toropong ya gantsi a re utlwele sego mokwaisi. Setlhopha se sa dipitse se agilwe ka bapagami ba le batlhano e leng bomme ba babedi le borre ba bararo mme setlhopha se rotloeditswe go ya go fofisetsa folaga lefatshe leno kwa godimo. First, I must underline that we are here sending you all. Pele ke tshwanetse go gatelela gore le ya go kgaisanong e go emela kgaolo ya gantsi mo godimo ga moo le le bakong le le baemedi ba lehatshe la Botswana re sologela ga le tlatla ka maduo a mantle. A good result from that 700 and plus horses. All what I have to say is that we wish them all the best, all the best. Ke lo eletsa masego le matlhogonolo ebile ke na le tumelo ya gore le ya go dira sentle. Take Botswana to greater heights with this flag. I hope you will make it and you can.
moeteledipele wa setlhopha Derek Lewis o tlhalositse ga ba ya go tla ka maduo a nametsang. So this year, the people did their qualifiers, and the top 5 riders with the best times and performance through the year. Ngwaga ono re ne re na le dikgaisano mme bapalami ba dipitse ba batlhano ba ba dirileng dinako tse di kgatlhisang ba tlhophiwa go ya go emela lefatshe leno. Kwa tshimologo re ne re filwe palo ya batho ba le batlhano mme kwa morago ra bolelwa ga re ka tlisa bapalami ba bangwe ba le 10. And said they want to encourage this in Botswana, and the next 10 riders were also invited to attend. So racing, people love to watch it. So we hope it grows and we hope. Motshameko o batho ba rata go lebelela ka jalo re eletsa gore o gole. Motshameko o neelwa matshwao go lebilwe nako ya gago gore o ema jang le gore wena le pitse ya gago le buisana jang. You have to know your horse and your horse has to know you. We wish you well to the competition. Like Khosi said, Khanzi is a place of greater things. So I wish re leletsa bontle go dikgaisanong tse jaaka Khosi a buile tla bo re le emetse go bua kwa dikgaisanong le tla ka dietsele re le gorosa ka dipina le megolokwane. Our flags here coming with the trophy. Setlhopha se se tlabe se thulane le bapalami ba dipitse go tsweng kwa lefatsheng la Zimbabwe le batshegetsi ba kgaisano Aforika Borwa kgwedi eno e le malatsi a le 25 go fitlha e le 27 kwa Afridome Paris. Lesego Mokwaisi, BTV Sport, gantsi. Mo go dingwe mo palami wa dikuto wa monogae Ross Branch o tla emela beke e tlang ka la bobedi go leba kwa Morocco go rulaganyetsa kgaisano ya World Rally Raid Championship e simolotseng monongwaga ka kgwedi ya Herekgong. Mo nakong eno Branch o eteletse kgaisano eo ka dintlha tse di 72. A re utlwe pego ka Victoria Dikgang. Branch o tlhalositse fa ngwaga ono o motsamaetse sentle jaaka kgonne go fetsa mo maemong a bobedi mo kgaisanong ya Dikgang ebile le motlotlo go ba eteletse kgaisano ya World Rally Raid Championship. O tsweletse ka gore dipaakanyo di tsweletse sentle jaaka ne le sebaka sa dikgwedi tse 4 go ipaakanyetsa tikologo ya bofelo ya kgaisano mo godimo ga moo ga na dikgobalo dipe. You know, this whole year has been preparation, so we've been working extremely hard on a lot of things that I think that I was missing at Dakar. So we've been training hard and doing thousands of kilometers in Namibia. So re ntse re ipaakanya ngwaga otlhe re baakanya fa re tlhaetseng teng mo kgaisanong ya Dakar ra sa tswa go itlhokotsa ko lefatsheng la Namibia. Ke akanya gore ke malala-laotswe ga mmogo le setlhopha sa me go etelela kgaisano e tona ga se mmampha bogobe ebile go baka fa tlase ga kgatelelo mme ke itumelela maduo ao. Maabane ke ne ke le ko lefelong la ikatiso ko Yunibesithing ya Botswana ke itumela go bogona le lefelo la go nna jalo go thusa batshameki. Botswana at the High Performance Center, and wow, what a facility! You know, it's so good for us as athletes to see how much we actually have in our own country on our doorstep to make us the best we possibly can. So a huge thank you to them. Kgaisano ya Morocco ke nngwe ya dikgaisano tse ditona tse bapagami ba dikuta ba di dirisang go itlhokoletsa kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya Dakar Rally. Branch o supile fa kgaisano e ba thusa gape ka go lekeletsa dikuta tsa bone le didirisiwa tse dingwe pele ga kgaisano. We do have a new bike coming, and we've got a lot of work that we've done to the bike. So we will be doing 1 or 2 more tests in Kawa and then in Namibia. Ra le sekuta se re tla bo re se dirisa. Re tla bo re se lekeletsa go Kawa le Namibia go bona gore se dira jang. Sekuta sa rona se dira sentle ebile re eme sentle go phadisana. Monongwaga re dule mo maemong a bobedi mo kgaisano ya Dakar Rally. Tsholofelo ke gore ngwaga o tlang re fenya kgaisano. Sengwe le sengwe se ka kgonagala mo lebelong la dikuta. Re ka ipaakanya ka fa re ka kgonang ka teng mme re dire se re ka se kgonang. It is motorsport racing, anything can happen. We just try and prepare the best we can and control what we can control. Mo maemong a ntlha mo kgaisanong Ross Branch o setse morago ke Ricky Brabeck wa United States of America ka dintlha tse 63 fa mo maemong a boraro e le Adrian Van Beveren wa France ka dintlha tse 56. Tikologo ya bofelo ya kgaisano e tla simolola kgwedi e tlang le 5 go tsena le 11. Branch o solofetse go boela mono gae kgwedi e tlang le 14. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Me re mo yeleletsa katlego kwa dikgaisanong tseo a re tswela setlhopha sa motshameko wa rugby se sa agilweng ka makgarebe a tshamekang kwa dikolong tsa ithutelo ditiro sa Bothesa se tla iteisana borathana kwa kgaisanong ya University Sports South Africa USSA Rugby Sevens Championship e tla bonyetsageditswe kwa toropong ya Kimberley kwa Afrika Borwa mahelo ano a beke. A re utlwe tshepo ke hemile. Mo buisano le lekana la metshameko la Botswana Television, mogatisi wa setlhopha seo sa Bothesa Zibo Molefe a re kgaisano eo e tshwarang go simolola ka matlhatso ano go fitlha ka Sontaga e tla akaretsa ditlhopha tsa diyunibesithi
di le 27 mme a tlhalosa fa go tsaya karolo ga bone go supa kgolo mo motshamekong wa setlhopha sa gago. Molefe o tsweletsa re maikaelelo a bone ke go fenya setse le sa gauta morago ga go retelelwa ke go raya ko makgaolaganyeng mo dingwageng tse di fetileng. A tlhalosa fa seo se tla kgonagala ka thuso ya lenaneo le lešwa la tlhabololo metshameko kwa University of Botswana le le ba diretseng tiro motlhofo fa ba tlhopha batshameki ba tlhwatlhwa. From this side, taking into cognizance that University of Botswana has a team called the Phoenix that has been developing our players. Madikolo e na le lenaneo la setlhopha se se tlhokotsang batshameki se se bidiwang Phoenix se re thusa go tlhopha batshameki. The players who have been participating and our students from our national teams. In Botswana Rugby Union, participation also came in handy. Molefe a re ba rulagantse kgaisano e tshwanang le yone ka Phalane mono ga borone mme ba laletse ditlhopha tsa USSA ka ba setse ba na le botsalano le tsone. Mokapitene wa setlhopha o re file phetolo a re maikutlo a setlhopha a kwa godimo ebile ba ipankantse go tlisa maduo. The guys from South Africa, they take this sport quite serious. So we want our students and players to be part. Kwa Afrika Borwa ba tsaya motshameko wa rugby ka tlhoafalo mme re batla bomme ba rona ba gole mo motshamekong o. This is an opportunity for the students as well to demonstrate that they can also participate in the world stage. Setlhopha seo se sa agilweng ka batshameki ba le 12 se se ntseng se dira sentle mo lefatsheng leno se solofetse go dirisa metshameko e go ipaaketsa dikgaisano tse di tlang kwa Kimberley. Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone. Wetsopego eo e ne ga rela dikgang tsa rona tsa metshameko mme kgaitsedi ke o lebile samoka o eme sentle gore gakolola gape dintlhakgolo tsa rona. Tetona Masisi o emeletse mosong ono go le ba Amerika kwa tla tselang phuthego ya lekgotla la ditšhaba. Dialogane tsa University ya BUST di rotloeditswe go thusa puso mo maitekong a yone a go tlhabolola itshwarelo go nna e ikaegileng ka dikitso. A mopagami wa dikuta wa monogae Ross Branch a tla emelela ka labobedi go ya kgaisanong ya World Rally Raid kwa Morocco. Wetso nako ya bosupa nne re go tshwaretsegela dikalo nna le rona ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa. Betso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke Faith ke tshabile a re tshimole ka go lebella setshwantsho sa loapi sa nako ya gompieno se supang ga go bonala maru mo mafelong mangwe a ko botlhabatsatsi go eng ko bokone jwa lefatshe leno mo mafelong a mangwe gone go santse go apogile ga re lebelela ka letsatsi la matlhatso re solotse re go bana le dibata tsa maru ko dikgaolong tsa Ganzi le Kgalagadi fa ko borwa bothaba kgateng kweneng borwa jwa kgaolo a le gare le bokone bothaba gone re solotse re go bo go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefolo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa jwa kgaolo a le gare le bokone bothaba fa ko bokone jwa kgaolo a le gare tšhobeleng gabe re solotse re go bo go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefolo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Setšhaba se itsisiwa fa go solofetswe diphefo tse di mašatla ka letsatsi la matlhatso mo mafelong ka bontsi jalo setšhaba se rotloediwa go itshireletsa mo seemong seo sa loapi. Mo maphakeleng gone re solofetse re kgaolo tsa borwa jwa kgaolo ya Ganzi le Kgalagadi go ikutlwatse go le tsididi ka selekanyo sa bohera bobedi mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo fa ko bokone jwa kgaolo ya Ganzi borwa bothaba kgateng kweneng borwa jwa kgaolo le borwa jwa kgaolo a le gare re solofetse go ikutlwatse go le mololo wa selekanyo sa 12 ko Good Hope go eng ko 15 ko Lephepe ko bokone jwa kgaolo ya le gare le bokone bothaba gone re solofetse re go ikutlwatse go le bothito jwa selekanyo sa 16 ko Francistown go eng ko 12 ko Letlhakane ko Tšhobe le Ngabe gone re solofetse re go ikutlwatse go le mogote tota ka selekanyo sa 20 mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya Ngabe le Tšhobe. Mo tshokologong gone re solofetse re go ikutlwatse go le mololo mo dikgaolong tsa Kgalagadi borwa bothaba kgateng le kweneng ka selekanyo sa 23 ko Good Hope go eng ko 25 ko Jwaneng fa ko borwa jwa kgaolo a le gare le bokone bothaba gone re solofetse re go ikutlwatse go le tsididi ka selekanyo sa 20 ko Selebe Phikwe go eng ko 22 ko Mahalape ko bokone jwa kgaolo a le gare le Ganzi gone re solofetse re go ikutlwatse go le bothito
ka selekanyo sa 21 ko Ngojane go yeng ko 32 ko Qade. Ko Chobe Lenghabe re solotse go ikutlwa go le mogote thata wa selekanyo sa 36 ko Pandamatenga go yeng ko 32 ko Kasane. Setšhaba se itsisiwa fa go solofetse gore go nne mogote thata ko dikgaolong tsa Chobe Lenghabe. Jalo he setšhaba se rotloediwa go itshireletsa mo seemong seo sa loapi. Ha re lebella melelo ya naga e sha mo nakong ya gompieno e supiwang ke mebala e mehibidu e bonala mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Jalo he setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko. Mme ha re lebella seemo sa loapi ka letsatsi la tshipi re solotse re kgaolo tsa borwa bothaba kgateng kweneng borwa jwa kgaolo a le gare le bokone bothaba gore go bo go thibile mme ko bokone jwa kgaolo a le gare Chobe Nghabe Ganzi le Kgalagadi re solotse re go bo go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Mo tshokologong gone go ikutlwatsa go ditsididi ko dikgaolong tsa borwa jwa kgaolo a le gare le bokone botlhaba ka selekanyo sa 20 ko Selebe Phikwe go yeng ko 22 ko Mahalape. Ko borwa bothaba kgateng le kweneng gone re solotse go ikutlwatse go le mololo ka selekanyo sa 23 ko Good Hope go yeng ko 25 ko Jwaneng. Ko Kgalagadi Ganzi le bokone jwa kgaolo a le gare re solotse go ikutlwatse go le mololo ka letsatsi la tshipi go le bothitho tota ka letsatsi la tshipi ka selekanyo sa 27 go yeng ko 30. Fa ko Nghabe le Chobe gone re solotse go ikutlwatse go le mogote ka selekanyo sa 33 ko Pandamatenga go yeng ko 35 ko Shakawe. Ke sone seo seemo sa loapi a ne boroko. Botswana has one of the highest conservation land ratios in Africa, with more than 25% of the land area reserved for national parks and game reserves. This also serves the purpose of regulating the conservation and wildlife protection. Botswana is considered one of Africa's great game destinations because of places like the Okavango Delta, which is the largest inland delta in the world and was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2014. Botswana is regarded highly in terms of international conservation efforts in the world because we have some of the highest biodiversity in the world. We have the highest population of elephants in the world. We are also regarded highly because if you look at the past 3 years, our lodges in the Okavango Delta have been rated between the first and the third best safari operations in the world. Therefore, it demonstrates that we are not only the best locally or regionally, but we are best international. People know that internationally you want to go to the best ecotourism activities in the world, go to Botswana, and I still say today that we are the best among the best. Over the years, there has been a growing number of wildlife, especially elephants in population. With over 130,000 elephants in Botswana, about a third of Africa's remaining savanna elephants roaming the tourism regions, mostly in the north. Most of the people living in these tourism villages complain that the elephants are affecting arable agriculture production, some causing damages in farms and even deaths to local habitants. Also, the elephants are hunted illegally by poachers. We are currently dealing with the human and wildlife conflict. We have a system where we compensate people who have had damages that are caused by elephants. We will continue managing the human and wildlife conflict issue, and we will continue supporting our communities and ensuring that they get the best benefit out of this situation. The place that we are in here, Ngoma Lodge, which is being managed by Machaba Safaris, is actually joint